Ebusuafo memo bibia kwaba de ba Jane CN page so midi e de adwoa searching. Mesrel subscribe to my channel. Found some ya bell on so ubenya notification and some ekoso ha bia ubenya bi etie ananse ubenya bi ahwe. Na Owura Raphael Safo na okase. Na Owura Raphael ninsema okay na ne say eye omanpanin dada His Excellency John Dramani Mahama ena omo General Secretary Owura Esiedun Ketia ena NDC fo mpanifo ni bi omo ekasa se eye omanpanin dada Papa Jerry awanya ne baby ko na yi ho plan no omo amfa NDC fo anhye nti omo de kasa na omo kasa na no Anita the source na radio so etwabo former first lady Mami Ajiman Kredu so no ena waye ne kun ayi ho hyehye ya wa ma obusuani bi ambem empo NDC fo a omanpanin dada Papa Jerry ono no ye founder esanso eyo omu leader o de party no eba e kra no omo amfa NDC ni bia anhye ene MPP fo agye yi na atale omo ani ase ena omo nko aye yi no afa neno ena Owura Raphael etrese former first lady a mudi na atem mudai ena fenso MPP fo na mudi omo atem se yi no mo agye atale omo ani ase mudai na mu NDC free aho omanpanin dada ena Owura Esiedun Ketia mo ade kade na botumi aye mu wa ba mu kura omanpanin dada wanya ne baby ko dada Professor Evans Fifi Atamils nyame emfa ne kra ensieye mu wa ba mu kura Atamils ewuye no ede na mo ye eyi mu antumi aye ne papa bia mu antumi aye ne papa bio ukwaje nsawale na mudi kai eyi papa be na mo ye na enti emfa ne se eyi se NDC fo kra na wo power na mo ye ene si omo nanso ena omanpanin dada John Dramani Mahama no Owura Esiedun Ketia edi anima anka office omo be allow eye omanpanin dada wanya ne baby kwanere Mami Ajiman Kredu kwa no we asie yi nase anka omo allow ne kwa no mba yi nase ontumi nan kwa emfensi ho nti NDC fo na mo de nam na mo ka se yi no mo amfa mo ndi anhye no mo amfa mo ndi anhye me na ne because yi no wo de ma mo anka mba ne basa because omanpanin dada wanya ne baby ko Professor Atamils na yi no moya no troka moya ne basa nti nka Papa Jerry na yi de ye hu de nka be because papa na otias na mo ne nka nti ayi ni wo jama mo shanka moya no troka nti se mo afa mo ndi ahya yi ni wa mo ye di ye nti ensem a Owura Raphael Safo ede atuwa mu we ko so amera ho ne pa o chese Kofi obi a menim bibi no man ka menom nsa obi obi a ga be twa ga ga sheka Kofi yam me ni sheka ni so na Rollins obi anya o mampanyinu Rollins Abbas me so jasa na it where said there na Abbas see trace history from way back according to 1966 akofa every Kwame Nkrumah person I compare Kwame Nkrumah kwan de obeto ye ne de wa meto ene ye Jerry John Rawlings benya ene mpuntum obe I think say the best assessment and I say adansi dia Ghana ni bia betimi adie ne de menu Abbas adie menye so se be kan bebre ba masem nyina ne say the later part of Jerry John Kofi I am a documentaries as a student of politics political scientist my the history of this country now from way back 1966 my kind books ahoro nyina na mahunu political leaders including Jerry John Rawlings eniema of 1979 87.9 na yoko school ka kwala ya boni ne betwa ne ma ampo a onim se de osi fidi yenim kwala ne bebre ho no ma ye ne ye teacher fo yi ebi aba bi a wo bo no kwala brem to hu another so time Jerry John Rawlings nya kokodura to the extent say wo hwetuo so de beje Ghana ekodi na sem wo Ghana ha ebua ne kumbo that is the level extent Rawlings call here to secure at a point in time 1992 but NDC Emma NDC nyini ya ma Abbas no nyina abedi ho amane eneom da so didi ho se obewo ba te se NDC betete no from kumrem abenyini abedu democracy mu for many years na ebi anka nkokoro abom obedi di NDC no ho na where situation any treatment Jerry John Rawlings na nkasa nya free NDC mu
at the point in time NDC for rant yet me the friend backing dog in a free the extent of 87.9 Jerry John what you mean kind of history of NDC now we need Nana Kunadu Ajiman in free muda oba or shem kwala tiny kunechi at a point in time Jerry John is go jina court to a dinner some everybody come for no one number film pe lawyer amna ko jina mama ni kunu who trace the history of the NDC ni Jerry John Rollins ni Nana Kunadu any at a point in time the NDC for this abusu and be drew ye ema obeko wompo no na NDC ni mpo no we are told say 2016 about ompo anto ama the NDC ni John Mahama ye 2016 2020 elections ni enim ba bia papa ejina utie Abbas Nurudin ene wa trace history abekfa na adodan kwakufu ado abam to the extent say ene nwanwa say na adodan kwakufu ado Jerry John Rollins ye close kobi de o say ka kire ye ni say na adodan kwakufu ado ye nipa pass udue akasa asem we kobi me Ralph the kind of enmity to kwani ayaka na da Jerry John Rollins ni na adodan kwakufu ado ntem aye mu bimpo ni enim say sa ayonkofa no ebeye enya tese ebeye wo tan ankasa abeto jeje ne Nana Addo Kwakufu Addo ntem no hwan pa na esenko de boni tua boni ka at a point in time na Akufo Addo na abeye Ghana mampanyina nka owo tumi se obetimi atiatia jeje Rollins fa ahodie so sa apre ni mumpo na Nana Addo Kwakufu Addo twen Jerry John Rollins ebe ne ho Jerry John Rollins ibewuo said na Abbas Nurudin kai na ne yonko pa wo wi ase ayenim no Nana Addo Kwakufu Addo komna obi asante e wo se kan bibi kire de wo se ka kire ni se Nana Addo Kwakufu Addo ye obi o pasumdue be ukohwe ekwan odi asumdue ba da bompotemu after many years ene kwan ofa so ne ahemfo akese ene nipa titiri organ ha dia asumdue eba da bone ne potemu ene kwan ono ankasa mu fa so ema odi asumdue eba ono Jerry John Rollins ntem ansa na Jerry John Rollins e kwa asamado a de wo se e ka kire ne se oni Abbas Nurudin ne NDC for eni se modidi na Addo atem na mo kaseti ano na mo mbo na baso so yesumdue fo a na tamfo mpo otimi di asumdue bo mo gobi yeah Jerry John Rollins wu ya de pa ba kwa mera ahopa ye the attacks the NDC for the man na Kunadu Ajiman Rollins. Oh really? Minyanti. Enra utie the former national women organizer Anita de Soso on Asempa FM. Nsemo Anita kafa na Kunadu Ajiman Rollins ho no. Really? Areho. That's interesting. I am telling you, Kofi Asante. I said no grant a lot of interviews on several media stations. Anita de Soso kafa Nana Kunadu Ajiman Rollins ho no. That's why I did. Kofi nsem ni boy en kan radio so. Really? Me boa. Some ben o kan. Kono kotie. Kofi Abbas. Kofi ewo say the Abbas kai no. Yedu amanfo so ananke akaya no. Ba bia durei. So no obi wa asem mpo a. Owuya to atwa. E na two. Nana Kunadu Ajiman Rollins situation a wonamu ne no. Kofi wo ayonkofa a Nana Kunadu Ajiman Rollins eni ni kunu JJ Rollins afa eni mfia omosi anantie na sabri ya Jerry John Rollins ewuo me ye sure pa se Nana Kunadu Ajiman Rollins wabofunu ne nso na ti areho pa na wodi se ga bibia ni a ye mfa amanyosem nto nchen na nka sabri na ozanke ye ta na chi ne echeche ne re ma mi mo yinama the NDC as a party ayi Nana Kunadu Ajiman Rollins ne mama ena monam radio so na mu di natem na sa aban bi e wo ho no ogidi se Jerry John Rollins your manager pade a former head of state who no correct him from a former head of state the former president ye democracy na me no me ye didi hu empo ye gidi se egiane na so na 1992 e baaye na se wawu na se o manager atum se obey na ye no wa man monyam hye aba na ye mu a ya mfa ama mu nipa mienu pe man kwaje nsan mu ankodi nti no mugire se oso mudidi aban no ne nipa bia waje atum se obeginam no ahye Jerry John Rollins ani monyam ne na busua ni monyam nti no senke yamfa yie ni mamo uti nanu a owura atames wu ye ni wu akire akontabuo e wo na yie mu ni mu nsam ye wie na busua esu ye wie ye nsan ba na de da ba akire we o man ni si ye ni ya be fa ato ye ho so na Nana Kunadu Ajiman Rollins a Samuel yiwe jama NDC for Kunadu Ajiman Rollins wanga yi ngo wetima kobi Kofi Asante akasa ye buso wasem akabenka dan
Nana Kwabena kunani a ye betumi stop ne se mane kwani ase enti ne say ye we si Jama Abbas Nurudeen John Mahama na ye yie Anita Di Soso na ye yie ase dun katia na tidwam ena ke ye yie we na kanana Kulodu Agyeman Rawlings ne ma ga yie we omka ho ngome yo me be yo message ti wadwene am so oba wale ni kuna obema no da so ya busuane dia bio sana Ghana mra na tie nti Nana Kulodu Agyeman Rawlings ne ma e wo ho tumi se Jerry John Rawlings wu a wawu no ombesiesie na chi ama animonyam aba akiri mo de mo no mo selfish interest a mo party na mo antimi ankrokro Jerry John Rawlings a mo to ne pa hwi e pam ni free party a no ankasa ne yire ne nabusia ete ye ni mu no a fe na mo pesa mo sai regroup mo boaboa mo ho ano na mo de Jerry John Rawlings e be ye ne se obi a na mo ne ntem te ye binti no yenja ye ma mo nye na mo ntimi nka mo party ni mum Kofi Asante yeti Ghana ha Ghana ni bia wo tie hwe yen wo social media nim ayonkofa boni a na wo Jerry John Rawlings ni ndis ntem was it that bad Kofi Asante the way you are Kofi picture no me say Ghana ni bia wo tie kroma yetie ena mo na mo media radio station ni television semti no obi antimi nkotutu asokwan ho mekire Ghana for so ya ponkyerani o say asokwan ne na wienu akokira ba tutu no wi azo ya ponkyerani